nayo we are against corruption. Angike ngiqale ngitshele iphassion yami. Mfowethu kubuhlungu ukuthi sixhashazwe abanye abafana ezweni. So we've got municipalities falling apart ngenxa yabantu abangenasidingo abepha imali kungekho sidingo. Khuluma nami mfowethu yazi bona ke yeah hayi mbo noma nje kunganakele kakhulu kodwa yabona kuloko okhuluma ngako ngibuka ukuthi njengoba nje manje singake sihambe wolimo olodwa nawo sikhuluma into ukuthi sigijimise inkohlakalo size simosho lokumusho ukuthi sibanibani ukhohlakele uyeba wenza ukuthi nokuthi kuyothi angajika nami ngale ngemuva nginike okusamasentshana ukusindwa amaphakethe kuye sengithi hayi awukuma ukumjaka usibanibani sengingakuyena ngaleyo ndlela. So imali iyabenza abantu badideke nasengqondweni siyeke ukwenza into eyodwa eqondile ngenxa yokuthi ngiyasebenza Mbumvu and ngiyasebenza Mbumvu ngizosho kanjalo nami ngiyayisebenza mfoka manje angiyikhaleli imali yomunye umfana angisho kahle ngiyasebenza nginayo imali eningi kodwa I'm okay. I strongly believe ngabe kade bangithola in the past 4 years towards elections baningi abeza nama offer ngafani. I was not interested. I was not even tempted. Yabona Mbumvu ukukhuluma ngento extortion ifuna ukuthi angisakhulumeli ke guest yakho zoba nayo sengiyakhuluma nje ngoba sengikhumbuza lonyudaba njengoba ngithi ngiyasebenza ayikho into ebuhlungu njengokuthi umsaba kumfana engakangeni ngisho ukungena la ngena umfana omncane nangu babumazi sesaba ngisho ukukhuluma ya khuluma babumazi ubhuli igama lakhe umfana ayikho into embi njengokuthi uthi uyafika endaweni orent sengayo ufike sokubekwe isticker esithi hayi ke ithile sesibheke la wena usuhlangana nalowa muntu esekutshela ukuthi hayi le security company esifakile lapha and usuhlala uyiconfronta le security company ngoba uyazi ukuthi uzophambana nemvula mo confronta le security company izifake yona yazifakela isticker yazifaka yona endaweni yakho ethi wena South Africa is currently operated like if you go to Mexico, Colombia, Brazil, many areas. That is when the rule of law iba weak. Kodwa engiyohleze ngisho yahluka ke lento yabo nabafana bakhokhisa malini nampoka manje ngendawo zakho zomqhashi. Yabona nje akukhokhi mina ukuqobo lami ngoba phela angithi mina nginendawo engiregister out umuntu wenza business. Wona baya kuyena ke ngoba mina mangithangisa lona sibhekana ngerent ngayo. Baya kuyena noma ngifasa khona ngi-6000. Yena ngenyanga siye sivumelana ukuthi akangiphe u3.5. La wabafana bakhokhela malini? Abafana bamnikeza ubafane kule sticker leso usirentela 1000 sticker and ukhumbula ukuthi indawo le indawo khona nabafana kanjani ngoba bokuvele kungatshotshwa kwasekuqaleni before kufike le sticker nje vele abafana bengivele ngingazwani into engasile beyazi futhi ukuthi angizwani into engasile entweni yakithi manje le sticker sizongena mahala nje and nami ngiyahluleka ukusilungisa le sticker ngoba seyingozi kwabumina ngizoshiya ingane phela mawuthi le sticker ngiyasilungisa ngoba kuyashiyo namanje wathi mangitshela ngiyahlela ngezathu ngathi mina hayi kulungile asihlale le sticker ayikho into engizoyenza ngoba into yazi ukuthi mfoka mathu ungadina ya very few men abavumayo makuukuthi amandla walingana bona lokho engane kuyasabisa impela ngoba khona umngane wami okwamlimaza lapha ya Tazinoki 2 years back wakazulu ngikuhlunga ukachuthi umuntu bamlimaza khona insizwa ekade intonyana ku-EFF nayibi operator ilokuza lapha I just forgot mawethu naye bamlimaza he was operating nge-tavern bakwethu ngicela ukuthi ngisho la zona zengozi nesingane umkhwanazi has done a tremendous work ukuthi ehlise lomndeni extortion ziyingozi zingane don't take them for granted wenza kahle babumali yabona ungadlaleli nje etikheni zengane mabe uyabona kusasa babe sifake kwakhe esangweni ovela ukhokha ungalokuxabana naye ubathathele umkhwanazi siyinkinga kakhulu yazi ukuthi Mbumvu enye into nje sesiphetha lo daba uyabona umkhwanazi uthe busy ngala
ebeka phansi engabuye lambatha athi mayela abuye nensizwa abuye seyifakwe kwibheg insizwa kodwa baqhubeka bavele babhoka kakhulu nabo baba namandla uthi ngaleskhathi enamandla nabo babe namandla vele ngabona bayingozi kakhulu labantu futhi abafuna ukuthini ngoba babehlula umuntu ebamele ngento ngoba phela umkhwana zume ngento akabuye lambatha ubuye phethe indoda kodwa nabo futhi bavele babhoke kakhulu abahlisa bafuna ukuhlisa bathi ake siyeke kancane madoda nangumkhwana zosiphazamisa nabo babhokile ngala futhi bayifuna ngapha nangapha le mali ngathi futhi ke ibambene manje uma babephikisana nomuntu oyingozi kangaka futhi ayingozi kwakuthina ke laba sikhube ngani thina what's aside South Africans these are the serious problems ngizojwa Eastern Cape bona lo wali imali oyinahleli lodwa oyilapha eMthatha okwakikisa abantu kwathiwa ubani umfundisi kuthiwa uma unentombi wawukhokha u-70 rand azoma ngeviki noma ngenyanga ukuthi bakugadele intombi yakhe engashela oke wayishela babembamba bamdedele kuyakusiza-ke bawuyisishimanyana usaba ukuthi ishele intombi yakho waphela bakugadele yabo amaphutha awenzeki bakugadelana ngisho intombi la-ke njengoba nawe ukuthi bakugadele ibhizinisi lakho abakucelanga kodwa baligadile and akwenzeki le mali ungayikhokhi noma kanjani le 1000 yaphuma